Dobrodošli u moju prvu epizodu Farming Simulator 18. To je novi serijal. Znači, u prošloj epizodi smo, kao što ste vidjeli, skidali ga. Dobro. Ok. Znači, moramo da... Rekao je deda da prikačimo. I sada šta sad s ovim? Ja sam... Dok baš nisam igrao ovu igricu, malo sam je zaboravio. Ok, ali mora... Evo ga na automatsko, ja mislim. Da, evo ga automatsko. Sada ću ja da uzmem ovu. Ili sam malo ljudi. Ovdje setting. Muziku ću smanjiti, ovo ću pojačat. Mislim da ovako treba. Ne, samo ljudi nešto moramo raditi. Zato što ja bez tog ne znam da igram. Je to? Jeste, evo ga. Ovo je zato što gdje sam metnu telefon na krevet. Sada ćemo ovo da uključimo i krećemo. Znači mi ovo da automatski. Imam i ovo. Vata. Ja sam sve zaboravio ljudi. Znači. Ok, ovo je. Ono što mogu predavat. Ok, ovo mi treba. Tamo sam. Joj, majko mila, kad nisam igrao. Baš ću morat ono početi redovno da igram. Sad ću malo Clash Royale da ostavimo. Što bi se reklo na miru. Tako. Vidite kako toči. Joj, majke mila. Ja sam požalio ovu igricu. Ali nekad mi dosadi ono baš. I da znam da u svakoj ovo imam. Ovo da mogu predati da mnogo para dobit ću. A sad ću ovako sve ovo da radim. Pa kada skupim, ja ću baš posebno napraviti epizod, morat ću kupiti još jednu prikolicu. Napravit ću posebno epizod kad ćemo... Wow! Kad ćemo sve ovo uzeti. I tamo otići da predamo. Kao što ste vidjeli. Da ova možda epizoda bude kratka zato što baš nemam ništa u ratu u njoj. Fuck, gdje se ti zaglavio? Sada ću ja ljudi da otkačim ovu. Otkačio sam, ok. Sada vamo ćemo. Op. Evo ovako. Sad moram pomakiti ove dvije prikolce. Ja, majke, malo kad nisam igrao u igricu, ima rođu moj 100 godina. Ja sam da sam ju sam skinuo zadnji put da mi bilo na drugom telefonu, da nije na ovom. Što je inače ovo je telefon Samsung Galaxy S4. Imao sam jedan, ali mi je se razbio, pao mi je sa, sa kreveta. Ok, pa mogli smo otići kup krave. Zato, brate, nemamo šta raditi u ovoj epizodi. Idemo mi na mapu. Na kupovina životinja. Evo ga ovdje. Piše da ima na shop kao. Izvini. Tako. Kako je da izvučem mapu? Ali da, jel ja mogu... Kutno, ljudi, kako?
ne kontam. Ali ljudi, ja mogu to da obilježim. What the fuck? Shop, idi. Šapnem ti ga materi. Jebem ti sumpore. Samo da ide samo ovim putem, dobro. Sad ću ti ja majku pokazat. Ljudi, malo je zaživira, ne mogu ja, ne mislim da ono meni na mapi. Već baš ono kao mora da vozi. Ja čekam kad ćemo kup kamione. Kad nikad nisam imao ne kamion. Da mi je iskreno kažem, evo ga ti farmi. Zapravo to mjesta gdje se kupuju krave i ovce i tako to. Mi ćemo sada samo kupati krave. Ali ne znam što sam došao ovdje da kupim. Govoriti ja nemam sina. Evo uzet ćemo koliko sam uzeo krava, nemam pojma. 3-4 sam uzeo krave. Ok, ajde unazad. Vak. Sada ćemo vratiti kuću, ali nemam pojma zašto sam uzeo, ali ajde. I znam ljudi, ja ću sada sve ono uzeti to tamo i sve ću prevoziti. Ako ste me skontali Uzeli smo 4 krave. Klave, rekao sam. Sad ćemo mi stati i da vidimo ovaj shop. Ok, ovi traktor, još me to ne zanima za sad. Ajde, burar već jednom prelištaj. Ovo je za... Nemam pojma. Neke blokove. Šarka lijepo. Treba... Ok. Zanima me koliko košta ono sa malo djeri. Ne mogu to sada naći, ne? What? Evo ga. 64.000. Majko mila. Znaš kad ću ja imati pare buraz? Nikad. Ona je završio sa svojim poslom. Samo da nađem, evo ga, ovo za sađenje. Ok, si dobro, znam, djede. Dosadan ovaj djed, moraki mi. Ok, tebe ćemo malo da pomirimo. A dosta ti je tu. Tebe ćemo da uzmemo i da te vamo vozimo. Op. Uj.
sad ćemo vidjeti. To bi bilo od ove epizode, mi smo vidimo sljedeće, ostavite like, širite klip, subscribe-ajte se na kanal, što ja imam drugo reći, da te da veliki pozdrav, čao.